سڵاتان لێبێت لەم هەفتەیە لە کۆنگرێسی ئەمریکا سەرنجی تەواو لەسەر سووریا و ڕووداوەکانی ڕۆژاوای کوردستان بوو. لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی کۆنگرێسی ئەمریکا کۆبنەوەیشی تایبەتی لەبارەی سووریا کرد. بە تایبەتی پێداچوویان کرد بە سیاسەتی ئەمریکا لە ماوەی 1 ساڵی ڕابردوو بۆ سووریا. دوای 1 ساڵ دەرفەتدان بە سووریا، کۆنگرێس دەوێت بزانێت ئایا حکوومەتی کاتی سووریا بەو شێوازە ڕەفتاری کردووە کە ئەمریکا دەیەوێت یان نا. یەکێک لەو کۆنگرێسمانانەی کە لە نێو کۆبنەوەکە بەشدار بوو و بە بەوردی چاودێری ڕووداوەکانی سووریا و ڕۆژاوای کوردستانی کردووە، کۆنگرێسمان مارلین ستوتزمانە. من دیار کوردەم لە ستۆدیۆ ڕووداو لە واشنگتن دەمەوێت گفتوگویەکی تایبەت بکەم لەگەڵ کۆنگرێسمان مارلین ستوتزمان. دەتوانیت پێم بڵێیت لە دوای کۆبنەوەکەی ئەم هەفتەیە چی لە بۆچنی ئێوە گۆڕاوە سەبارەت بە سووریا و پێکاتەکان؟ بەرێ هەر تشتە ئەس پاسیەوە ji bo vê mêvandariyê dikim. Ez bidîtinەوە kêf xweşim. Bi baweriya min ev rûniştina ku me kir gelek baş bû. Şahidên me yên gelekî baş hebû. Zanyariyên gelek baş ji komîteyê û endamên kongresê re hatin dayîn. Li hîn gelek kar hene ku bêne kirin. Weke ku min di gotinên xwe de amaje pê kir, me gelek hilkişîn û daketin dîtin. Bar gelek bûyer qewimîn. Bar êrîş li ser Elewiyan hatin kirin, êrîş li ser Durziyan hatin kirin û niha jî êrîş li ser Kurdan hatiye kirin û Krîstiyan jî bi heman awayî. Ji ber vê yekê mîneyên din jî ketine nava vê rewşê. Ez tekez dikim, ez ya herî baş ji bo gelê Sûriyê û herêmê dixwazim, lê divê hevahengî di navbera Şamê û kêmîneyên li seranserê welat de hebe. Bi rastî erk dikeve ser milê Serokê şerع. Ez sê caran bi wî re civiyame û ez hêviya serkeftinê jê re dixwazim, ji ber ku eger serkeftî be, Sûriye jî wê serkeftî be. Lê niha ku şer, komkujî û nakokî hebin, rewş wê rast nebe. Lê hûn jî dizanin di derbarê lûtkeya Mûşinê ya ku dawiya hefteyê bi rêve çû, General Mazlûm û Şeybanî bi hev re çûn lûtkeyê. Em hêvîdarin ku ev destpêka tiştekî gelek erênî be. Ez hîn jî hinekî matmayî me bi wan tiştên ku di 45 rojên borî de qewimîn. û çima êrîş li ser Kurdan hat kirin. Lê niha em dibînin ku careke din ku vîze û pasaport ji mazlûm re têne dayîn û ew bi wezîrê derve re geştê dike. Bi baweriya min ev hemû nîşaneyên erênî ne, lê ev hê tenê destpêkeke. Lê hêviya min ew e ku em bikarin balyozxaneya Sûriyê vekin û Amerîka bi rastî bi awayekî ciddî bikeve nava vê rewşê. Ji ber ku derfetkê maye, her wiha pêwîst e em alîkariya xelkê Sûriyê bikin, da ku ji aliyê aborî ve dubare geş bibin. شاید حاڵەکان هۆشداری تاوانی قێزەونیاندا لە گوتەکانیاندا. لە دوای کۆبنەوەکە ئەم هەفتەیە ئەمریکا سیاسەتی خۆی بۆ سووریا دەگۆڕێت یان هەمان سیاست بەرامبەر بە سووریا بەکاردێنێت. Bi baweriya min hûn dizanin ku me berê jî îspat kiriye ku em amade ne rûbrûyê Daişê bibin. û di nav de bi rêya wan êrîşên ku di çend mehên borî de ji aliyê artêşa me ve hatin encamdan. Piştî ku hejmarek ji pasevanên me yên niştimanî li Sûriyê hatin kuştin, her wiha Fransa û bi baweriya min İtalya jî di çend êrîşên li ser Daişê de alîkariya me kirin. Hevpeymaniya li dijî Daişê bihêz e, lê bi baweriya min hîn nedwê astê de ye ku em dixwazin. Di derbarê Rûsyayê de divê em berdewam bin li ser zexta ji bo derxistina wê. Ji ber ku ew berdewamin di afirandina pevçûnan de. Divê em peywendiyên xwe ava bikin. Peywendiya bi Kurdan re gelek giring e, da ku ev pêvajoû serkeftî be. Kurd her tim dost û piştgirekî mezinê Amerîkayê bûne li herêmê. û ez dixwazim ew peywendî bihêz bimîne. Ez dizanim Senator Graham dixwaze wê peywendiyê li encumena pîran biparêze. Ji ber wê yekê ew peywendî giring e. Her wiha peywendiya bi Durzî û Elewiyan re jî giring e, lê peywendiya bi Şamê re jî giring e. Em dixwazin Sûriyeke aram û xweşguzeran bibînin. Ez dizanim ku erkeke giran li ser milê Ehmed Şerh heye. Lê divê ew rê li ber êrîş û komkujiyeke din bigire. Ji ber ku her gava ku bûyereke wisa biqewime, ew gavek ber bi paş ve diçe. لە دوای شەڕی ئەم دوایە ڕێکەوتنێک لە نێوان هەسەدە و دیمەشقکرا
پێت وایە کە ئەمریکا دڵنیا دەبێت هەردوو لا ڕێز لەم ڕێکەوتنە دەگرن چونکە لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان ڕێکەوتنیان هەبووە بەڵام پێشەریان کردوون بۆچونی ئێوە چێ لەسەر ئەمە بەری هەر تشتی سەرۆک ترامپ دیپلۆماتی هەری بەهێز و دانوستانکاری هەری بەهێزە ku ئەمریکایê ji serdema Ronald Reagan vedîtiye. Ez dizanim ku Serokê Trump çi qas ji Kurdan hez dike û dixwaze berdewam be li ser giringîdana wê peywendiyê. Ji ber ku dixula xwe ya bereya serokatiyê de gelek kar li ser kir û ew ji bo wî gelek giring e. Ez bawerim ku ew gelek bi hûrî çavdêriya serok şerع û hikûmeta Şamê dike ku ber bi kîjan alî ve diçin. Hûn jî dizanin em hêviya herî baş dixwazin lê kiryar şert e negotin. Êrişên li ser Kurdan di meha kanûna duyem de baweriya me kêm kir. Li geşta General Mazlûm û Şeybanî ew nîşaneke baş e. Lê çi guherî bi baweriya min ev pirsa min e ku çima di demeke gelek Kurd de şer hebû û niha jî bi hev re geştê dikin. Ji ber wê yekê ev meha bê wê gelek giring be. Yek ji xalên dinên giring rewşa aborî û dîtina sîstemeke darayî ye ku li Sûriyeyê kar bike. Ji ber ku bikaranîna sîstema neqdî rê li ber gendaliya hêsan vedike. Qeter, Suûdiye û Yekîtiya Ewropayê hemûyan soza alîkariyê dane. Lê divê em piştrast bin ku pere di projeyên xizmetguzariyê de têne bikaranîn ku bi rastî sûdê digihînin xelkê Sûriyeyê. باس لەوە کرد کە کردار گرنگترە لە گفتار پێت وایە هەندێک گروپان لە نێو سووریا کە تەنانەت بە قسەی حکوومەتی سووریاش ناکەن و تاوانی جەنگی ئەنجامەدەن ئەگەر وایە ئەمریکا دەبێت چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو گروپانە بکات Belgeyên min ên berbiçav nînin ku ji Şamê ve wê yekê piştrast bikin. Eger rewş bi vî awayî be, ez ji serok şerع daxwaz dikim ku daxwaza alîkariyê bike. Baweriya min ew e ku hevpeymaniyeke ye û hevpeymaniyeke rojavayî heye ku amadeya piştgiriya Şamê li dijî Daişê bike. Em jî niha heman karî dikin. Lê her wiha dibe ku ew li dijî wan çekdarên biyanî û dibe ku li dijî wan kesên di nava hikûmeta Şamê de jî bêkirin ku li gorî dilê xwe tevdigerin. Ez hêvîdarim ku ew bi fermana kuşka serokatiyê vankaran nakin. Di heman demê de divê serok şerع şeffaf û rastgû be û bibêje binêrin em rewşê kontrol dikin an jî divê bibêje pêdiviya me bi alîkariya we heye. Ji min nekiriye lê dibe ku ji Serok Trump kiribe. Min gelek caran bihîstiye ku wan bi hev re axivîne û gotûbêj kirine. Her wiha bêguman gelek gotûbêj di navbera balyozbarak û serok şerع de hene. Balyozbarak gelek kar dike da ku rewşê sererast bike. Erkekî giran li ser wî ye. پرسیان باستر باراکە تێنا پێشەوە دەزانی رەخنەیەکی زۆری لەسەرە لە نێوان کورد لە نێوان دروس و هەتا پێکاتەکانی دیکەی سووریاش پێیان وایە کە ئەو نێوەنگیری ناکات بەڵکو لایەنگیری دەکات ئایا کۆنگرێس هەڵسەنگاندنی چییە بۆ ئەمباستەر باراک پێت وایە کاری خۆی دەکات یان ئەوە تا ئێوەش نیگەرانیتان هەیە Ez dizanim ku Serok Trump û balyozbarak gelek nêzîkî hebin. Bi baweriya min armanca me ya hemûyan yek e. Em Sûriyeyeke aram û xweşguzeran dixwazin ku ji bo tevahiya herêmê baş be. Lê diyar e ku mijar alûze û dînamîkên cuda jî têde hene. Tişta ku ez dibînim wisa xuya dike ku nakokiyeke navxweyî di hikûmeta serok şerع de heye. Bi baweriya min şerع realîstir e û dixwaze aliyan nêzîkî hev bike. Lê di navxweyî de wisa diyar e ku gelek araste hene. Ji ber wê yekê ez dibêjim eger pêdiviya serok şerع bi alîkariyê hebe bila daxwaz bike. Ji ber ku Serok Trump dixwaze serkeftinê li Sûriyê ji bo xelkê Sûriyê bibîne û em naxwazin ji dîktatûrekê bi navê Esed derbasî dîktatûrekê bi navê Ehmed şerع bibin. Ji ber wê yekê jî ez dibêjim ku pêwîst e serok şerع şeffaf be û bi rojava û wê hevpeymaniya ku dixwazin pê re kar bikin, kar bike. Dema me cezayên xwe rakirin, ew peyameke mezin bû ji bo Şamê ku em dixwazin bi hev re kar bikin û rêyekê bibînin.
داکو پیمانک بروانی به کردان را بکن و پیمانک آشتی به درزیان را هبه. داکو ام پشتراس بن که ایریشگرنا لسر کیمینهان نابه بر پرسیاریا شامه. So you mentioned that Senator Lindsey Graham, he was بس لەو کرد کە سناتۆر لینسی گرام نیگەرانی خۆی دەربڕیوە، واروەها سناتۆر لینسی گرام و سناتۆر بلومنتال پرۆژە یاسایشیان پێشکەش کردووە بە ناوی پاراستنی کورد. ئێستا دەبینین کە پێکاتەکانی دیکەش داوا دەکەن کە ببنە بەشێک لەو پرۆژە یاسایە. ئەوەی ئێمە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو بینیمان وا دەکات کە ئێوە پەسەندکردنی ئەم پرۆژە یاسایە خێراتر بکەن، نەک تەنیا لە سەنات بەڵکو لە ئەنجومەنی نوێنەرانیش. the Save the Kurds Act, not from the Senate side, but from the House side too. Well, and that's the information we're trying to get from Ambassador Barrick, of course, from. ام پشگیریه لیدکن هر وها او زانیاریه که ام هول ددن جبالیوز باراک و وزارت در و بدست بخن. از پشگیریه هولین سناتور گراهام این جبو پاراستنا کردان و همو که مینیان دکم. مبست من کریستیان، علوی و درزی لیل گلوی نگرانیا من اوکو ترکیه هیچ دستوردانه دکه و روشا نفخوایی سوریه دیگ دده. او نگرانیه کم نامازنه. جبرویی که پیام من جبو ترکیه آن هر کسی که بخوازه پیواجو آشتیانه یا لناوا سوریه تیگ بده او که دوی گلک آگاه دار بن. جبر که او در فتک جبو مروواهیه لروشلاتا ناوین. دا که ریه که ببینن که جوی ریه دبن دستلاتا رژیم اسد تا ده 5 سالین بوریده هبو باشتر به. دبا که 5 سالین پیش جبو جنوب آوا کرن، یک کرن و پشتغستنا سوریه که بکو خودی شیانه که وشارتیا مازنه لی ترسا من اوه که ترک روشه و ساتیک ددن. دخوازم تکیز بکم که سروک شرع لور دوستنوی هنه که آمادن آلیکاریاوی بکن لی دوی او بخواجی آلیکار با. ئەمە مانای ئەوەیە کە ئێوە پشتیوانی لە پرۆژە یاسای پاراستنی کورد دەکەن. بله اگر پیوست بکه. لی هیویا من او بوکو ما او قوناغ در باز کرده و آشتی پیکاته با. دمه ها کانونا یکم ده بحثوی که دهات کرن که جنرال مازلوم بچه شامه و پیمانه که آشتی آنجی بروانی امزه بکه لی نهات کرن. نها هیویا من بوی که هیا که دبیجه او شیبانی به هفره بون لمونشنه. هیویا من هیا که ریه که نو دست بکه و پیمان هبا و سروک شرع وصا بکه که او یک پیک وره. دوی سروک شرع بالا خوابده سر سوریه و رینده ترکیه آن روسیه که تشتک جوان هولان دیگ بدن. کۆنگرسمان شارەسەران دەڵێن سیاسەتی ئەمریکا بۆ سووریا سیاسەتێکی باش بووە بەلابردنی سزاکان پێدانی دەرفەت، بەڵام ئێوە ساڵێکە دەرفەتان بە حکوومەتی سووریا داوە. پێت وایە گۆڕانکاریەک لە سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە سووریا دروست ببێت؟ از هیوی دارم وکه که من برای جامعه پیکر گل گرینگیه که ام بالیوز خانه خال سوریه وکن و بالیوزه که محبه که تن بالاوی لسر سوریه به. او نرخنه که لبالیوز باراک جبر که کار وی گرانه و وی به واسطیان کار کریه دا که چاره سریه که ببینه. لبه باوریا من اگر بالا ما زیده تر تن لسر سوریه به او سوده بده روشه. بوی آوائی حکومت شامه و بزانه با که ام لورن و چavdêriya روشه دکن. از ناخوازم بوی پیام روسیا آنجی آلیه کدن و صافیم بکن که سوریه جوان را وکریه. جبر که به باوریا من دوباره وکه که من گوت او دما کل بر دست سوریه دا که ببا والاتا که میلاوی لسر روژاوا کیمه. نها دما ویه. جبر ویه که جگرینگه که بالیوزخانه وره وکرن. Western-leaning nation, it's now, and that's why that's important to open up the embassy. And open up an embassy and having a special ambassador to Syria. Yes. Only working in Syria. Yes. And also, خۆش دەزانی سەرۆک شەرع پەیوەندی باش لەگەڵ مۆسکۆشەیە، چۆن مۆسکۆ لەگەڵ سەرۆکی رووسیا کۆ بووە، قسەی باشی لەسەر پوتین و سپاکەی کرد. ئەمە نیگەرانی لای ئێوە دروست نەکردووە؟ بله بگومان. جبروی که جی به باوریا من گرینگه که امریه که ببینن جبالی کاریه. چه دوار آبوری ده با، چه ده سیستم بانکی ده، چه ده جی سکتور انرژی و کانزایانو چاندنیه ده با. از آگاه دارم که به هن بانکین آمریکی را پیوندی هاتیه دانین، لی نگرانین اولهیه هنه.
هر وها درفتین درخستنا کانزا انرژی و درفتین چاندنی جهنه هر وها مبهیست یک و هول هاتیه داین واکسین ج سوریه را بنشاندن لیره لبرگی هشتنا واکسینان هاتیه گرتن دوید تشتک بیکرن و روزانه کسک چاودێریya vê yekê bike. Pêwîst e em de heman demê de du karan zêdetir bi hev re bikin. Ango divê em piştrast bin ku xelkê Sûriyê derfetên aborî hene û sîstema aborî di avakirinê de heye. Di heman demê de divê em piştrast bin ku peymanekî ewlehiyê heye û gotûbêj di naber hemû pêkhateyên kemîne de li Şamê heye. Ev kareke mezin e. Ev tenê bi gotinê hêsan e. Lê divê her bêkirin. Bi hebûna serkirdetiya Serok Trump niha dema wê yekê ku bêkirin. Dubare ew biryara Serok Trump û Marco Rubio wezîrê derve ye ku gelekî nîgeran e ji rewşa rojhilatana wê. Na, li ser wê yekê bi taybetî na. Lê demek berê min bi tîma wî re di derbarê Sûriyê de axivî. Ango min bi karmendên wî re axivî. Her wiha min gelek caran bi balyûz barak re axiviye. Demek Kurd berê jî min pê re axivî. Baweriya min bi Serok Trump heye ku ew ê tişta pêwîst bike. Lê her gava ku êriş li ser Kurdan an durziyan bêkirin, divê em berpirsyarî bixin stûyê Serok Şerc û dubare bibêjin ku binêre. Pêwîst e tu wê yekê kontrol bikî. Nabe ku tu rê bidî van êrişan. Eger pêdiviya te bi alîkariyê hebe, ji kerema xwe re daxwaz bike. ئەگەر باس لە تاوانەکانی سووریا بکەین هەموو ئەو ڤیددیوانت بینیون کە تاوانەکان پیشانەدەن لەلایەن گروپەکانی سەر بە حکومەتی سووریا بڕینی کەسی شەڕبانی کورد کۆمەڵکوژی مەدەنیەکان ئەو ڤیددیوانت بینیوە؟ Belê min dîtine. پێم وایە لە دانیشتنەکەشدا هەندێک ڤیددیوان پیشاندان ئەم ڤیددیوانە هیچ کاریگەریان لە واشنگتن دەبێت؟ Du guherîne, ango divê biguherîne. Tu nikarî li wan vîdyoan temaşe bikî. Vîdyoya wî serbazê ku li wê jina li ser erdê ketî û hîn nemirî dinêre, paşê sê guleyan lê dixe wê dikuje. Her kesê ku wê vîdyoyê bibîne û qedrê jiyanê bizane, divê bandûr lê bibe. Ez dizanim ku ew bandûrê li me hemûyan dike. Em naxwazin ew tişt biqewmin. Em dizanin ku demeke dirêj komkujî li Sûriyê berdewam hebûne. Ji ber wê yekê divê ne tenê guhertin di hizr û bîra xelkê de çê bibe. Di heman demê de divê hikûmetek hebe ku rêzê li jiyanê bigire û amade be li ser maseyê rûnê û nakokiyan çareser bike. Tu dizanî mebesta min çi ye. Hûn agahdarin ku li Amerîkayê jî şerê navxweyî hebû. Di ser demekê de di navxweyî de şer hebû. Şereke hovane bû. Bi hezaran kes hatin kuştin. Malbat li dijî malbatan şer dikirin. Lê me ew derbas kiriye. Me rêyek dît da ku em yê girtî bin. Gelo li Amerîkayê nakokiyên me hene? Belê, bêguman hene. Ji ber wê yekê Sûriye gelek Amerîkayê tîne bîra min. Rast e ku pir rengî li Sûriyê heye. Lê ev xalên hevbeş ên ku di nava Sûriyê de hene, ji wan ên ku li Amerîkayê jî hene zêdetirin. Dibe ku hin tawan bin pêkariyên kevin hebin ku hin di bîra xelkê de mane. Lê divê demek bê û lêborîn hebe û lê nabe ku aliyek lêborînê nîşan bide û aliyê din lêborînê nîşan nede. Pêwîst e ew her du alî lêborînê nîşan bidin û jiyana xelkê her du aliyan biparêzin. ئەگەر قسە لەسەر ئیڤێنتەکەی دوێنێ بکەین دروستەکان داوای ئۆتۆنۆمیەکەن بۆ هەرمی خۆیان کوردیش هەمان خواستی هەیە کریستیانەکانیش دەیانەوێت حکمی خۆیان بکەن پێت وایە کە تاوکو ئێستا هەبوونی هەرێمێکی ئۆتۆنۆمی لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا بۆ دروستەکان لە باشوور هەبوونی سیستەمیش فدراڵی گونجاوە هاوکاری سووریا دەبێت بۆی سەرکەوتوو بێت وەکو وڵاتێک وەکو خۆت ئاماژت پێدا کە ئەمریکا شەڕی ناوخۆیان هەبووە ئێستا سیستەمیش فدراڵی هەیە هەموو لای خۆیان بەڕێوە دەبن حکومەتی فدراڵی شتێکە کات و حکومەتە لۆکاڵەکان شتێکی دیکە دەکەن ئێوە پشتیوانی لە بیرۆکەی فدراڵی دەکەن بۆ سووریا چارەسەرێکی گونجاوە Ez dizanim gelek kes dibêjin rojhilata navîn ji Amerîkayê cudaye û nikare weke vir be. Dibe ku hin rastî divê gotinê de hebe. Lê bi baweriya min divê hewil ji bo wê yekê bê dayîn ku Kurd xwedî şiyana xwe birêvebirinê bin. Weke wîlayeteke li vir li Amerîkayê. Weke mînak wîlayeta Endamê. Em li ser asta wîlayetê xwe birêve dibin. Lê ji bo mijara asayîşa niştimanî û sînoran û parastina welat em li hikûmeta federal a li vir li Washingtonê dinêrin. Peymaneke yê girtî
جی لسرانسر ولایەتên یەکبووی هەیە. Ez dizanim dibe ku ez hinekê sade bim û hêviya tiştekê bixwazim ku qet çênebe. Lê çima Sûriye nikare tiştekê wisa bike? Ku têde Kurd di wîlayeta xwe de xwe birêve bibin. Durzî di wîlayeta xwe de lê peymanek bi Şamê re jî hebe ku wekî hikûmeta federal li seranserê Sûriyê. Bi baweriya min Sûriyeyeke yêgirtî çareseriyeke baştir e û pêwîst e em serkirdeyekî bibînin ku bikare xelkê kom bike. Ez hêvîdarim ku ew Ehmed Şerع be. Em ji nêzik ve çavdêriya wî dikin. Lê eger di dawiyê de rewş mîna rejîma Esed lê were, wê demê ew ê serkeftî nebe. Her çend rejîma Esed kêmîne di parastin jî, eger ji aliyê siyasî ve pêre li hev hatî bûna, lê wî hîn gelek kes kuştine. Her çend ne şert bû ku komkujî rasterast arasteyê Durziyan Kurdan be, eger wan dijayetî nekiribe. Lê ji ber wê yekê ye ku pêwîst e Serokê Şerع xelkê kom bike, rûnê û gotûbêjê bike. Ew dikare bibe efsaneyekê bêhempa ji bo Sûriyê, eger bikare welat bike yek û aştî û xweşguzaraniyê pêk bîne. لە بیرما لە کۆبنەوەکەدا چەرمەن ماست پرسیاری لە شارحاڵەکان کرد کە لە ماوەی ساڵێکدا سووریا بەرەو کوێ دەڕوات. دەمەوێت هەمان پرسیار لێرە بکەم. دوای ساڵێکی دیکە سووریا بەرەو کوێ دەڕوات؟ ئایا سووریا یان دەبێت سووریایکی باش بێت یان خراپ یان چارەسەرێکی نێوەنگیریش هەیە؟ Belê, ez hêvîdarim ku rêya navîn bê hilbijartin. Ji wan axaftinên ku min bi xelkê re kirine, bi Kurdan re, bi wê xelkî ku min pê re axiviye ji Durzî û Elewî û Krîstiyanan û li Şamê jî hemû dibêjin em yekîtiyê dixwazin. Dibe ku niha Durzî bi vî awayî nexwazin. Ew jî ji ber wan êrîşên ku di meha hezîranê de li ser wan hatin kirin. Her wiha Kurd jî niha wisa dudil dibin. Ji ber wê yekê ye ku erk dikeve ser milê Serokê Şerع da ku xelkê bi hev re kom bike û êrîşan rawestîne. Divê ew ji bo alîkariyê berê xwe bidin rojava. Ez dizanim ku em wekî Amerîka me îspat kiriye ku em amade ne alîkariyê bikin. Bi taybetî di şerê li dijî Daişê û beşdarbûna dehewlên dijî terorê de li wir. Lê ji bilî wê ez piştgiriyê didim hebûna bingeheke leşkerî li Sûriyê. Bi baweriya min ew ê ji bo Sûriyê girîng be û her wiha girîng e ji bo navbera Tirkiye û İsraîlê jî ku bingehek û hêzeke leşkerî li wir be. Bi baweriya min Amerîka ew welate ku dikare bi rastî peymanê li wir encam bide û başê jî di parastina aştiyê de alîkar be. Lê hûn jî dizanin divê Tirkiye destwerdanê di wê rewşê de neke. Divê İsraîl sînûrên xwe biparêze. Ez fêm dikim rewşa sînûran ji her du aliyên ve kaçawa ye. Lê Sûriyeyeke baş û bihêz û aram dikare ji bo tevahî herêmê baş be. ئەمە تەنها تورکیا یان ئیسرائیل و وڵاتانی دیکەش دەسوەردان لە سووریا دەکەن وەکو وڵاتانی کەنداو؟ Belê, mebesta min ew e. Ji wan gotinên ku min bihîstin û ji min re hatine gotin, Qeter amade ye li Sûrî we berhênanê bike. Ez piştrastim ku ew her tim di beramber wê de daxwaza tiştekê dikin. Siûdiye jî heman tişt gotiye. İsraîl weke ku hûn dizanin amade ye li wir be. Ew berevanî li Durziyan dikin. Tiştekê ku em dizanin ew e ku İsraîl wê her tim li wir be. Peywendiya Durziyan bi İsraîlê re bihêze û dîrokeke wan ya kevin heye. Ji ber wê yekê ew her tim berevaniyê li hev dikin. Lübnan wê bibe beşek mezin ji vê yekê. Lê têkşikandina Hizbullahê, têkşikandina Daişê û têkşikandina Husyan û hemû wan komên terorîst heta ku em wan zêdetir têk bibin, derfeta me wê baştir be ji bo jinûva avakirinê li tevahî herêmê. Tenê bînin berçavên xwe. Ji Hindistanê heya Ewropayê bi rojlata navîn re rêya hewrîşmê ya kevin dikare bibe ciheke bêhempa ku xelk bixwazin tê de geştê bikin û serdanê bikin. Wekê ku min berê jî gotiye, Krîstiyan hez dikin biçin Orşelîm û Şamê. Paşê bêguman di nava beşên dinên Sûriyê de geştê bikin. Ji ber wê yekê dîroka ku Krîstiyanan li wir heye, ew dîroka ku Sûriyê heye balkêş e. Hêviya me ew e ku xelk yek bibin û piştgiriyê bidin gelê Sûriyê. Ji ber ku wan di 5 salên borî de gelekî êş û zehmetê kişandine. لەگەڵ ڕووداوەکانی ئەم دوایە گوێم لێ دەبێت لە کەمایەتەکان بەتابەتی کورد کە ئەمریکا خیانەتمان لێ دەکات. ئێمەیان بەتەنێ بەجێهێشتووە ئێمە لەگەڵەوان شەریدا ئەشمان کرد بەڵام ئێستا باڵێۆس باڕاک پێ دەڵێ ئەم کارە کۆتایی پێ هاتووە ئەرچی ئێوە ئەکسپایر بووە و دەشبینی کە هێشتا داعش هەڕەشەیە لێرە و لایەنەوەی خۆیان دووبارە بنیاد بنێنەوە هێشتا خەڵکی توندڕە و لەنێو حکومەتی سووریادا هەن دەشبینم لە لاکەی دیکە پشتیوانی هەن بۆ کەمایەتەکان کورد کریستیان دروز
پەیامی ئێوە چییە وەکو ئەندامیشی کۆنگرێس بۆ ئەو کۆمیتیانە؟ پەیامی ئێوە وەکو ئەندامیشی کۆنگرێس چییە بۆ ئەو کەمایەتیانە؟ نەک تەنیا کورد بەڵکو دروست و کریستیان و هەموو پێکاتەکانی دیکەش. پەیامتان چییە؟ ئایا پشتیان تێدەکەن؟ نا bi tu awayî kerbên min ji wê yekê ve dibin ku guhê min li wê gotinê dibe û ez xemgîn dibim ku ew bi wî awayî hest dikin. Lê min bi xelkê li Sûriyê re jî axiviye û ez fêm dikim çima ew hest li ceman çêbûye. Piştî êrişên li ser Durziyan û paşê jî êrişên li ser Kurdan. Lê ez dikarim li şûna xwe biaxivim ku min dev ji kêmîneyan bernedaye. Ez li Washingtonê ji bo wê yekê şer dikim. Ez dizanim ku Serokê Trump dixwaze aştiyê li Sûriyê bibîne. Mebesta min ew e. Ev parçeke girîng ê pazilê ye li rojhilata navînda ku aştî pêk were. Hûn jî dizanin ku zehmete ku rewş di şevek û rojekê de were berovajî kirin. Lê bi baweriya min piştî saleke din ez hêvîdar im ku em tu ji wan êrîşan nebînin û dest bi ji nûva avadankirinê li bînasaziyan da bikin. Çi firokexane be, çi saziyên çandiniyê, nexweşxane û avakirina wan civakên weke kobir ên ku hatine wêrankirin. Bila sîstemeke darayîya parastî û bi aramî ji bo xelkê hebe da ku kelûpelan bikirin û bifirûşin. Ev hêviya min e ku piştî salekê bibînim. Gelek karmaya heto ku em bigîjin wê qonaxê. Ji ber wê yekê ez vedigerim ser piştgirîkirina vekirina balyozxaneyê li Sûriyê. Bi baweriya min pêdiviya me bi alîkariyeke zêdetir heye. Pêdiviya balyozbarak bi wê alîkariyê heye ku dikare li Sûriyeyeke herdemî be. û dema ku me ewlehiya pêwîst ji bo wê yekê dabîn kir, ez hêvîdarim ku serok gavan bavê je û balyozeke taybet tenê ji bo Sûriyê diyar bike. باس لە سوپای ئەمریکا کرد دوو پرسیاری کۆتاییم دەکەم. خەڵکێکی زۆر تێکس بۆم نەنێرن پرسیار لە من دەکەن دەڵێن کۆنگرێس دەتوانێت چی بکات ئەم کۆبنەوانە هیچ کاریگەریان لە سیاسەتی ئەمریکا نییە لەسەر ئیدارەی ئەمریکا نییە تەنیا چەند کەسێکی بچووکن بڕیار دەدەن. دەتوانی پێم بڵێ کۆنگرێس دەتوانێت چی بکات؟ Başe, yekem tişt birêya rakirina cezayan. Sedema ku ez piştgiriyê didim rakirina cezayan ewa ku dema ez di kolanên Sûriyê de digeriyam min hejarî dît û malbat tenê hewil didin ku bijîn. Ji ber wê yekê bi rakirina cezayan rê tê dayîn ku we berhênan bikeve nava Sûriyê. Lê endamên Kongresê dikarin çi bikin? Em dikarin berdewam bin li ser axaftinê weke niha. Ez dizanim ku gelek hevalên min di Kongresê de hene ku dixwazin xelkê Sûriyê serkeftî bin û bêguman hikûmeta li Şamê alîkar be ji bo yêkkirina welat. Eger êrîş hebin, em piştgiriyê didin Serokê Trump û artêşa xwe ji bo bersivdana wan êrîşên li ser kêmîneyan. Bi taybetî eger êrîş li ser civakeke kêmîne bêkirin. Wê demê çi Daeş be, çi keseke din be û yan jî kesek li pişt van êrîşan hebe, divê weke terorîst bêdîtin. Kuştina her miroveke li Sûriyê cihê qebûlkirinê nîne. Ji ber wê yekê em dikarin berdewam li ser wê yekê biaxivin. Bi baweriya min çi qas deng zêdetir bin û guhdarî zêdetir be û beşdarî zêdetir bibe, wê demê em dikarin alîkar bin bi arastekirina vegotina bûyeran de bi wî awayî ku bi rastî li Sûriyê diqewimin û em dikarin alîkariya wan tiştan bikin ku pêwîst hebe kirin. دوایین پرسیار دەکەم سەبارەت بەمانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا باس لەوە کرد کە داعش هەیە هێرشێ بۆ سەرکەمایەتیەکان ئەکرێ شەڕی ناوخۆ هەبێت دەبیستین کە ئیدارە بەنیاز هەموو هێزەکانی خۆی لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا لە ڕۆژاوا بکشێنێتەوە. ئایا کۆنگرێس پشتیوانی لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەکات یان هێشتا پێتان وایە ئەبێ هێزەکانتان بمێننەوە؟ نا، bi baweriya min divê em pêgeha xwe bihêztir bikin ne ku vekişin. Bi baweriya min divê em hebûna xwe li wir biparêzin. Ji ber ku ev qonaxeke demkê ku serkirdeyeke ve nemaye û serkirdeyeke nû tê. Hêzeke me ya mezin li Ewropayê heye. Mebesta min ew e weke berê pêdiviya me bi wê hêza zêde li Ewropayê nîne. Bi baweriya min niha divê em guherînê bikin û bibêjin binêrin li wir derfetek heye ji bo anîna aştiyê ji bo vê herêmê. Eger em baregeha leşkerî li şûna Rûsan werbigirin, ew ê bibe sedema aramiya herêmê. Rûsya aramiyê çênake, Rûsya tenê dilîze û rewşê xirab dike. Li baregeha me ya leşkerî li Qeterê binêrin. Ew alîkara ji bo aramiya vê herêmê, bi taybetî di mijara Îranê de, bi Qeterî û Siûdiyan re û her wiha bi Îmaratê re. Ji ber wê yekê, bi hebûna wê baregeha leşkerî ji aliyê başûr ve ew ê alîkar be di Parastina Îsraîlê de. Dev jê berdana wê baregeha leşkeriya li Efganistanê şaşiyeke mezin bû.
ji ber ku wê hebûna me li wir li hemberî Çînê diparast. Ji ber vê yekê bi baweriya min hebûna baregeheke leşkerî li Sûriyê kareke jîrane ye ji bo anîna aramiyê û piştgirîkirinê. Weke mînak ji bo piştgirîkirina Kurdan û her hewleke li dijî terorê ku me li rojhilata navîn heye. Her wiha tevgera Rûsyayê jî sînordar dike. Ev hemû ew sedem min ku ez piştgiriyê didim Serok. Eger ew biryar bide ku baregehekê li Sûriyê deyne û leşkeran li wir bihêle. Dibe ku ew hêz ji cihên cuda yên cîhanê bên anîn ku alîkariya aramiya wê herêmê bikin. Ji ber ku niha derfeteke û eger şerع bibe dîktatûr, dibe ku em vê derfetê ji bo bi dehan salên din jî ji dest bidin. زۆر سپاس کۆنگرسمان مارلین ستوزمان. Spas bû.